Kitakange tomba kwithira nende tukiwatanira Nteto chietu oro Weru ariki nankumenyithia mantu mwanya na raithirite kinya karika nankurikani nende nyano ithiro kera na batu kurukira namba twirete na mare kinyare ku 40321 na tukithira kinya tukelekea mwamoni ya kwara tukithira tukuratera mantu kinyege siasa na yange maingi ende mbere yara twithirite twikairo rito Nteto chietu oro Weru ariki Lentore kwithira nende akilungaira njuri yegembe saudore kiretu nwethirite agita na mbere kugambia akaribatiania Madagitari Meru gwita mukana ntuko mwanja cia kugoma kire thirikari Meru iguru ria michara echererwa na chiompumitia IRS konenia Ruto atongeretie kiregete kio rais athiatine Raila Odinga na kirivoti chia mwanya chia kithurano 2022 Weru tuketha tuko na kirondo wa governor wa Uasin Gishu Jackson Mandago na oroko na giteke Senator Meru James Bideka Mwana yetu madhidhi wa Weru arende Maureen Kome angeto PHINEAS IMAANA bidrenge urikana kenende kinyanyu Nteto kithirogita kureno ntuko Weru are ntuko kalono Nteto chero Ithatu ikamberia thai chochongwa na kura ikaringwa Weru are munini wa Rais William Ruto no tuika rais wa Kenya na gichunchi kia 50 kuma kiriana Raila no amuthia taine chunchi kia 40 na yelega tanta idano wikuringana na nkiama ya IRS na araba ugite Ruto atungerete rutere rwa Mount Kenya na Rift Valley no Raila Odinga kethira itungera kia rutere romboa ikamba Nyanza na kinya Nairobi na bothunduria bwarua bwa kambuni ya IRS bumwikite munyo motongire ndwiri ya Ruto kanyene kambere na munajo 50 athingatiri motongire ngwatano ezimero moja ni Kenya Raila Odinga na munajo 42 George Rushirwa Jakoya Roma namba Ithatu na munajo 9 waiga Mwaore ainga Rwembororo na munajo 1 undecided. We started at 3.8%. Then we dropped to 3.7%, and right now we are at 2.3%. Mnaku kulingana na IRS barugo ndinga na tongeretie kirenteri Ithatu ajanthe gorone Ruto atongeretie kirenteri ijiri Mount Kenya na Rift Valley. Where we're noticing the huge difference is Central Nyanza, where the difference is quite huge. But when you look at other regions, the difference is either a 1 or 2% difference. Ke ore bakwenderwa ntere mwanya naku IRS baruga gukariojo Rotero Nairobi baruga ndinga na tongeretie na 50 Ruto hena mongana 47 Rotero South Nyanza ondinga na tongeretie kaire 53 Ruto hena mongana 36 Rotero Central Nyanza barugo ndinga na tongeretie obobwega na 23 Ruto hena mongana 14 Western Kenya barugo ndinga na tongeretie kaire na 53 Ruto hena mongana 46 Ntere cha masaine nacho barugo ndinga na tongeretie na 48 Ruto hena mongana 47 Ukambani barugo ndinga na nderete kutongeria kuna 56 Ruto hena 39 Kibogo Northern Kenya barugo ndinga na tongeretie kinya kuna 48 Ruto hena mongana 47 Ntere cha Coast barugo ndinga na tongeretie no na 54 Ruto hena 40 Rotero Central Rift baruga monyo motongerio ndegoro William Ruto na tongeretie obobwega na 48 Arondinga hena mongana 14 Mount Kenya West IRS baruga Ruto na tongeretie obobwega na 79 Ondinga hena 23 Rotero Mount Kenya East baruga Ruto na tongeretie kinya 10 na 72 Ondinga akiwa na 22 6
becoka bakongera bakauga atiri ekuru babaingia jande gurune ibakwithira bakendera Utero William Ruto na Gachagua Nkoroki Raila Odinga na Martha Karua kere mumbere jwa rume naju baruga mungana jwa 48 ibakwithira bakendera Utero William Ruto ara mungana jwa 46 bakwithira bakendera Raila Odinga. So I think hata Honorable Raila Odinga kupick or rather kuchagua mwanamke kama kiongozi haija make any impact. Going by the data, haija make any impact. Othunduria bobona abo baruga baraithikira ntu 24 599 gukurukira kure biura njira SMS kuma tariki 11 mwaka tariki 19 cia mweri ojojo. Nke reporter Nteto TV kuma jake ngina kithoke Nairobi mbitabo Nfizmongera. Seneta wa Meru kwenda kwa gavana wa Meru mithikale ntoreru aina liungete nterechie yambe na reatrimene na kurubanjuri ncheke nterechie gembe sauda kenda bamuatambaruka itendeka mithika ugete achamanite na kuruba kenda bamudharima na rabogo direte nende bachamanere nterechie kilalai mawa. Na rwimbo rwa gitene mithikari nturi na kathuri murungi baumarukitwe garu nekira raia kurubanjuri ncheke ya Igembe South kenda kubatharithiria gukuruka giti kia ungavana na useneta itibiria bakumereria mata nekiona kandarie yuni kaura wana nyama baringitwe irana kweo mathaga jando aja untwire tarongo gitumo na jangi yona niria kia bari tayari gupambana na rwiri bangi ba itebiu linturi na kathuri bariuga ntirimano na njuri ncheke negwitankararisia bara bagutambia ati bate kugwatwa mbaru ntere ne iji cia gicigo giki asibario neni chairman wa subcout mpesa subcout rwarene ndugu yetu nene mono era twete kutharima mwana wetu Mr. Governor uyu mithika lentore nekenda mbotora mbero yombe ana barabara na nkarari barabara uwa mithika tebethe bukuona ndi na baba bukuona ndi na baba tena ibu baba ibangwete atanochia barea mami barea te muntu kamili de wankwenda kwira mukurura tucindana nawe tukuraria nkurumanio mwendio kwa nathithi atia tukuraria nkurumanio mwendio kwa nathi atia twararia nkurumanio mwendo kwina igwire ibwega sana aturi betu atanochia bakuma rutere rwegembe gugirwa muno narua ndikwijaja ndashundia bukigwata mwana wa wenu mbaru vanduku yombe yawe yaunekele. Dennis Mugendi, Weru TV, ntule ni akirara yuandi ni amaua Igembe South, County ya Meru. Gavana wa Meru Kirito Murungeni wena njuri ya kiruari bakinyete ntere chakarama na gisio mwanya biati ya nies nende kwa na kariba muatambaruka iteneka kenda yuke mukondo yongea kwa gavana wo akiri Kirito Murinio kienda kinyatungira bangi nende bedrite bakiringaira ndebebo kadha. Gavana wa Meru Kirito Murungi athiatene amunini yote Ithatu na njuri yo ibaiketie ciaca ciacio ne bunge kia Tigania East akiuria mwingi bawatambaru kithurano nekite na rebambiria ntiroto karama na muthiene bathiriria nduluma wa dine ya muthara kialo ni tariki 9 mweri wa 8 bukangwa tiango gito anye kawira bukangwa tiango gito anye mithika Gavana Kirito na munini ono betite na mbere komeneria sindani bo baria bakuwa batina mathwani ya ukiria kaunti ya Meru bakiambiria muyumbe wekuru Faith Kawira Mwangaza ngoboro batho baranga tukatgereni siataike chete choko siasa cha korongo kianto siasa cha mandibuti sana korwa ni agerta mandibuti yao bora na mandibuti kana tuweze barabara ya baranga Wana madibuti kana iwe role aro shughulikerwe. Wana madibuti kana chivita
chara cheto ibua ora na madibuti na merengeti kanenda kana arebe to na becha endo makoro to kabara mwanga sambore antoe to babaranga ori morongo na imundu ate komea ngoge kabana de kari ngoya kabana te kona kara madibuti ngoya kabana te ko tango cha merengeti wakire ni kawera mwangasa kawera te bishop kawera ni morongo nyata uba utweka bishop utatweka pastor ogore bishop wadaina na watweka utemwana no mwe wabatithia miyo ore bishop wadaina na watweka utemurano nojo mwe wabatithia miyo watweka bishop wadaina na watweka utemuntu okua uthika miyo ore bishop achon kone waga and the Coritan donkey is still a donkey. Wakinya okagangusha bishop wachekera okekera ntigiri ntigiri yatambere rembi ero ntigiri etemo teka bishop no tone kirongusha bishop anko da kubwera no kunya manzi Alex yaje uju kawera tiga kairira akaya mbere yetu na kiraitu akimeneria mithika linturi akiwi mutongoria otewiti na mbere buru umainyai muyumbe weyembe na Thaa seneta wa county ya Meru kaitule hivyo kinyo tere na senate ni parliament miaka 5 prego mithika alete manto majani parliament arali manto barabara arali manto jago kiria Meru Mushwana yoyo wali parliament mithika alia yoyo watongero mbesa no tumiru na ntwa bayingi mithika pinga mushwana yu tukumuria ne atatwira karegirirwa ntwa darakanithi kiao no ntwa kai tamuria ko thuri darakanithi na barabara nyingi cha wakembe kurio yakirwe yetokera mithika ye ne kugorana mithika agorete ake 16 na njuri niyo kiraitu muringira ndebe na baraba isiasene bakuria kwa tombaru kwa mama ko dilokana ngombe mwa akinyantorene akanengana ngombe asoka dilokana kana ngiri ngombe kaira renga ijakonge roi bamotegeria wategeria morogo roi ko batu to amwete ngabana ngito moronge ningaba no mero tengaba no imenti bwana sifiwe ngabana ngito moronge tengaba no tiana tengaba no wegembe ningaba no mero yo tuwa nyaka bage to gatezo gikanate ha nderomba getekeo kenda peta punta kana mbunge oronge bukaringira otigania east kenda kebothetera kinya oni komuwatia akiromba maendeleo kinya oni komuwatia nonto mwekoro mbunge akara mbunge re Nairobi na ara intobira binge bitiawa 85% a national economy 15% era ko mero na governor na ndienda weta nara kuthetera maendeleo ino ntobatu totena munya na totena kilamiro tere nero etekia ngavana kura chionda tikaiba diweta kekera ito loi obaraba akera ito kura iba monie nanjara namba 2 nakereka kia kwe nankave bata ewe to Feleste Perere mwekorora kwa rakia mwekorote morongo nkiripotera Weru TV kumatigania East mbita wa Kelvin Kimathi na nikumira kenda tu ya Kelvin Kimathi tukadar kiona akanya ka kunoka indi ugeta kurencho kirete oringi na ndato ingi Bita wa James Mithika kwa kwini yoko nene sana neto yake nene inkuromba babu ya Meru umpe kura shenu mbaye mujumbe wenu ndene mbunge ya Senate kiama yako Jubilee kira kina rwanorwa kagia kana kauku kana kaunkutha wirango ndokuritira iri watu ni maari ya Ithatu namba 1 Meru ngwatane ya tongeria na baraba tongeri uni burakwenda kuthithia ni kureta tongeria mwe kenda tusukuma thina cienu iti nyingi turi amwe twinthe atongere betu bakwa twike iba kuwatanira yo atuma thina cietu iutha na ithithwa tukithikira shwa. Number 2 ndenda kwa senator wenu mpete ndite ngwe kuringana na watho wa katiba 96 ndete mbesha county ya Meru nkakaranthi kolelia
na nkathikiria ina mbeca iciitite kiri uwe uri mukario Meru. Bwaya Ithatu ndenda kwa seneta ugeka Meru kiri thirikari bethieni seneta wa gwita Nairobi kugwatanira na thirikari ira ikathurwa ni Kenya kurira nguburomba atanocia Russia na abakwa ni kura cia gwita kuburitira ngui kuromba na kuburetera Ameru na wendo kwa winija tariki 9 mweri wa 8 namba 9 ithandukuni ria Senate mbikira tik mbae seneta oku kwegitio na kuritire ngui Ameru tukurekania seneta James Metheka yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ethimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Mani yetu ametawa Solomon Mulethi, ndi muremi majani kuma South Imenti na ini chairman wa Imenti Tea Factory. Ankuga iboga mono nge president wetu Uhuru Kenyatta na CS wetu Peter Munya. Ingugera atwiterete ya reforms. Twethire majani jana thina mono antu bana bari kubago tembo na siekalewa na ibatinya becha ingi twita kirungi shiringi 5. Thirikari ni endelea gututethia sana. Batwikira supplies, batwa subsidy ya fertilizer 1 billion last year. Mwaka juju tomba kolea arimi na shiringi 41.2 ya gwadhanwa na cia mweri ikeja shiringi 62.2. Through the CS, alomba president atwe subsidy ya fertilizer na thai fertilizer keja inami it is less than 4,000 inkoromba antu betu no ndiba kuona metho na adua mbesa bari jukia ntariki 5 every month pa kuona baraelo bonus July mandu ya tombikana kairi tutege Peter Munya ari no nto uno etu 100% reforms cietu ikabua na mandu yetu yagetora murungu wa bangite kwou kira nkoromba na ndombe arimi na murimi wonde amenye mturo tumite mantu jaje to ujetite ni Peter Munya na Peter Munya aria akikishiritwe akae wagiti ni Azimio government tumare twinde tunigire Azimio Raila Amolo Odinga Martha Karua iboega sana inawezekana leo ni leo Ameru mweni ni oni enu Dr. Joseph Kaberia Rimba na ro kurombe tika seneta tariki 9 mweri wa 8 mwaka yuturi the independent candidate rwano rwakwa ni bati anjenda ciakwa ni transformative legislation, effective oversight and biased representation and equitable sharing of the national financial resources to the counties. Ni mwanasheria na kiri miaka 10 ira nditete ngui kiri mbunge to Meru ndi speaker menyete ara nyama ilumite nyungu kimawatho ja devolution ikana tariki 9 mweri wa 8 mwaka juu kuringira Dr. Joseph Kaberia Rimba kura rwana rwakwa ni bati the independent candidate na kiri ballot paper ndi number 1 Senator Kaberia Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, mulimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumburo ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathumba, Kenya yonthe. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya kwinagwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766.
Make TV viewing a premium experience. Renew your StarTimes subscription today to catch the latest love, betrayal, and conspiracies on unscripted reality show Kupatana and Swahili drama series Fihi on Rainbow TV. Simply go to your M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option and enter your StarTimes pay bill number 585858, followed by your smart card number and bouquet amount. Then enter your PIN and press OK. Switch to any STV or PAN channel and wait for 5 minutes for the channel's activation. For more details, call us on 0719 077077. StarTimes, vipindi bomba kwa familia nzima. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Noe gavana ure okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire. Gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nyato ina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki. Thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bibia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele wao. Leo ya Meru. Kiraitu Murungi gavana. Turado tasaroli lava. Nantiri na tata nantiri okaramba nantiri okakundu kiboyo kemwe. Kile watu tole je watu ko Rwanda komba kuona kana roi. Lakini nikura ile kuona roi. Ikura makala, ikonyesi buengoko, kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa. Kuta ukoria. Tumurandi yo araturetere yo amburi yoga tokeria. Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua. Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi Meru. Areto ijagu mantile de muremio mira na mubiashara mira na ndi director kisa kwereto mira ito mira mwenge sako de member Onyamita kambi te akwera president Uhuru Kenyatta na wasiri eto Peter Munyaigoya nonto bangwera baritere batira mira eto igururo Somalia era turite thina miaka Ithatu itukumia wasiri munya ngwera ritite ki ministry ya kilimo mantia mira kutitwire kwina sheria cia mira itukumia sheria ni rakilogerwe cia mira ituwite kaniacio na itukwenderite ngwi kenda ntu mira ari mitombo tetho kahobra tethetia ari mibangi batutura biashara baba thitha cia ngwe transport ngari cia tuwita lam turia every day ngiri 17 na mwaka yu karibu milioni 4 na kisheria iri watwire akile sisi ngiri 20 mwaka so ito support batu sheria ciake kiromba antu betu bari ari mira to support thirikari ya Azimio, to support Raila Amolo Odinga na Martha Karua nontu inao batu antu bemera twina wirigiro. Azimio kia washia kura wasiri munya atethro minister, lakini Azimio kia kwa kura twina uhakika munyo teani ngoba ite kuthithia kakendelea ngusha mira. So inkori antu betu ba Meru ariwa mira andi ba mira biashara ba mira Nteto watanira kaulemo o support Raila Amolo Odinga. We.
inawezekana, leo ni leo. Nubanondo wakwithiraitite na mbere ya kwathana na uniki Nteto chietu na gira kuni aterigitani ba kaunti ya Meru gukurukira nene Weru baitite mukana yo kugoma gwatuika batiri wa mbeje chio che mweri muthiru na kinya mweri yo ni thirikari ya kaunti ya Meru bakere mandaitare ya banende baugite bayati thirikari ya Meru ntuko mwanja kibaingie wirane bokubara ya michara yo ya mieri ewile kwa chionende mutungatandeni ya chibitare ya kethira ya kinyamuria itibangu gebaraba inge bashibitari iba ingeri nyomba chiao na arabakaraga ne anto betawa agents ne anto bakoraga korea rent na rueje anto bali tibangu ge bashibitari batena irio bya korea jo anto batereka korewa muchara joao na rueje alitibangu ge ba county na alitibangu ge bashibitari bonde ana bao batombere guchoka skuru on Tuesday nikirero kuma kirarite ngwebo gimande ne account ya Meru kirakiumanetie na uchererwa kwa michara yo nibareretie mantu yegie gwitethwa na rachangwine bakiwa kinya kithurano ne kithengerete notiwa kwithira aibanwa no baingiria wira nebo ibu ije itotwere kurwira mantu ya promotion miaka 5 na ande atokwende kuga intukumbuga 20 itigere twetite kithurano kingi kijite bati utimantu jetu jaromba kuthithika jara ja promotion kana gwitithwa nkathi atuko hope against hope ati ntuko iji 20 itigere batu tukomba kwithura tukiona promotion chietu kiramanto yegie mirimo ya mathuganio kiraritingwe baba ugima ni untu bungine ndi bwithirite bweba inyelakia na iba kwenda bethira bakithangikairwa na mpwe mantu ja mental health illnesses amongst healthcare workers kana mantu jara ja kwithurwa antu iba gutonywa ni depression ni untu bwa stress ati no gukira rukiri ukomba gwita ngugi indi ugoro ugogeto kethira mwana okwenja ukethira mwana oku ati kumba kuthoma ukethira nyombe kuni ingirwe agent ukethira ugwe antu bangi bagitetera mutu jo gwa kuma 230 mwanka chiringi igana mutu jo gwaje wakinya chiringi igana ukethira uti daktari ukujo meria Nesbit Mugendi uranwe mwandiki mnene wa kiothurano ki awete nio maberira kuriwa mweri wa 5 akiwa kinya mwaka muthiru kwina mieri 3 bataithira bakiri awa thaiji tukwari twi mweri jwa mugwanja na twirigite kuriwa mbecha mweri jwa 5 koguo ni kumaanisha thaiji mieri iri kuthira tutiri mbecha na ukaririkana ringi bwega ritwirigite kwaria na babwe last year itwakarite for 3 months mieri 3 tutarwa muchara na mwanka na rweji bayenia Moses Anthony akie awete thirikari itio bathikira na kinyati ubanwa nonto uko mieri line ndi batethira bakiri awa akiuria ngabana wa Meru nende kubaririkana thirikari itikwenda guthikira masila yetu na ikarakete ukia about interest tietu bobado ni otokwera ngavana wetu kinyathe we busy na siasa ne ukoromba kura please turi anto itukwenda kurea ni itukwenda kunywa ndini beyene ntuko mugwanja cha kuthangikirwa na njira ya kurewa muchara yo mweri muthiru na mweri yo ntubraba uwete kithira butingwa bakalazimika kuinga mirango ya machibitari jana ntuko mugwanja ultimatum ntuko mugwanja twetho tukurewa muchara jwetu jwa June na muchara jwa July otherwise turira antu betu bonde bashibitari from doctors, nurses, clinical officers na antu bara bonde baita ngugi gishibitari chietu ndene ntuko mugwanja tukethwa twinde tugita kuinga chibitari na gwita gwitia muchara jwetu ke ofisi cha governor wetu Kiraitu Murungi na deputy we Titus Ntochu. Solidarity forever, for the union makes us strong. Tumurume omwe kumantere chimikindori gisio bunge kati ya Nies na tinende tungo taira uturo boke nyuma ya kuna ngomoro ningare ya kampeni cha mabunge wakaita kage chunge kabebyana arauge tinende bare kumuringa bederite bwemwe karutero barabarana kuendelea na rugendo ro bakere no Weru TV na jere mwanya nende akari baiba kuromba ituare mpo kwa kenda mutana wamba kwidira itunga tairwa nonto ateta chibitari amona kwidira na uniki
maita yaili. Egiten ria siasa bairwiro norochwa kura chite mwanya biraba kuromba manase mwiriyo ntura ya ntubaita ntere tia dhuana wandine mikindori tigania centro hati ya chuletie kuro kwawe nyumba kumania na mutino yongari mwe siasa sia mubunge ontoko echunge kabeabea ntukwe njumaine tariki 19 mweri yo mwanja dosumba iyo babari na nyuma bayugire kamuthantu kange bare ako haulo andringa njara ndira rugirira ngari ndira kon mutarone kiongo kya na mutarone ndira mutarone tiro ya antu batura royo tiro ndaringa wa mulo ito yatura kuringana na bamwe batori na baraba koyerere kare antu baba ya kilori kira kabea iba ampre ucharuro to baba lome kote atu abayo kinyeri kana iruku bado to ayokire jukumu kuringa dimo to changa becha to antu badwana kenda manaje ta sibitari ekoriyo bachirie mbia ibu ko msamaria ire nangare waka akulukire wa kwaili akuluka na kamatete the amukinyithia nja ire ondure ngare tate areya no ayukirie mutano u areta no sibitari riwe rombare mochiyo imana se ikwe sibitari nende no antethakia ntiona kinya ni ngontirukira murukira ethia buo ndethia kuthilungana na ikibara mbita kuringa kona biba kure uinde ndamutethia umbikia sibitari atetheka na ona bia karia nase na bati oshulikira na bati wethathia sibitari ashulikira to kuria nyumba thaimi ama nase na arere kiwete na manase na arutangwe ewitethia lakini tai ateme awitethia me sibitari abwithie mauro yawe abwithia aina thina na thina ke ithire ndene mwiri no ntungari tio important kurukia ya muntu rutere ronge mochiyo mwe na yuyo kuririra kioto kiomo wao rakwiro na njiroi bakiwe kinyanyume kuthika mwendwa wao bato na kioto twari no na ndreta kwa polisi na ndari ta ushaindi lakini hebu twatethwa tayokirwe ya mantu teyo na twashulika mantu yonthe twinthe onja utebu twatethwa ikabea inyate aringari ne kabea imukamatite nya bare antu kithumba na no mlengari neu wambere ngali ne mukinya ya mutia una yeta na kumau tutamuona ringi akilikethie kare osipidio tigania central Joel Chepkonyi awete kinyama abisa bawe baboriti ibareketi kuliunga mochie na yo na walipata ya kwamba kweli ameumia na tarajiwa kurudi hospitali tena aangaliwe mzuri. Tuliweza kutafuta hiyo gari, tumerikoli mpaka hapa station na tukiongeza hiyo gari imeenda imefanywa inspection, tumepata inspection report, tumeandikia statement the victim, and as we talk tunaendelea kuandikia watu wengine statement. Already tumefungulia file, inquiry file, ndio tupate kiini vile hii maneno ilitokea. Na manto na yeye kare adui nuratere oturo bwawe tulifungulia file, imeenda mpaka kwa DPP na imerudi na imekuwa recommended, inaenda public inquest kotini. So hakuna kesi inasimama, kila kitu inafanywa kazi, na once tukireach conclusion mtapata results. Chepkonyi amuna bona rombete anto munontu kimbethe kuimenyere gitenerere siasa kenda kurieria makarika ya. Unapata watu wanapanda magari, wanang'eng'enia kwa magari, watoto wa shule, ambaye gari ikipata accident kidogo tu unaweza pata maafa ya watu wengi sana. Pia driver ukiwa unaendesha gari, ukiona gari imekuwa overloaded, hata unaweza sema siende, toka na hiyo gari, usiendeshe gari kama unaona watu wamejazana, ambaye in case of an accident unaweza pata umepoteza watu wengi sana. Egeria retochwa machokyo kuma ruterero mubunge kabeabe ontonebo ireringete iya. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika. Nkema azimio la umoja iba kinyetentere chia gitimene na rigesio bunge kibore na korene na kari ogorore kwa chiba kiaria engineer Kofia urani motederia wa CS munya kinotega tobioro kwenda giteke bore na bangi kathomba iberete akari ba wate azimio mbaru nonto nikyoge kabunende kina biregundi arimi bakimera kigwase kumantere mwanya gicigoni kia buri ni bejete amwe na gutirimana na tongere kumakirirwa ngiro urimi na arabatarerete jamwe ja mathina jara bagukurukira na gukurukira kinoti gatobura wari mubungo wa buri wa kanyuma baeja na maendekithia kana memorandum yao kire obisi ya CS urimi ya Peter munyanerwe ati tukwenda roje more seriously
nikenda narie komba go survive ugatega supplement ukethera bairira kawa na majani ukona no bakuthikirwa ndatega bori ni gwacie ndatwana umitetera rimwe karigara muno na kaga ina aturi ibo mwiri tukwenda roje kiri arimi bonde panari kibiritia ntumburi rwarera nchoro iboro buri yonde twiromba waziri munya atwakire cold storage enari ya kibiritia ya kirua na ntura chondira chikurima ikwache cha kure cold storage yao ikwache bya nari tha izi bya bori tha iyo teta kwenda ruongo abikathuka lakini tukira twina factory kuthia mutujo ikwache inyato te yampo ye kwenderia antu amituru atongere baraba gutumini CS Peter Munya batongeretwe ni PA wawe engineer Kofia ne bagwetete jamwe ja matunda jara CS Munya etete na mbere gukire urimi aja kaunti ya Meru Munyara karinde na ira ibu bwana iria na nenda na kikisha Meru bakuona bike awa Kenya na kikisha utaira Meru na kikisha utaira Meru binene ate butaira kanini na kikisha na utaira Meru binene anto beto ankwenda bwira tuina kanya thai munyango yuchonde arita ithongo otino biare ke subsidy ko no biare borona subsidy ithongo renge borona mbewe subsidy borona fertilizer subsidy kitha timwane nwa karinde arapo kitha bokiona tumejaribu but I know tukishirikiana wakulima na officers wa kilimo tutahakikisha kuwa hizo sheria zinakuwa implemented fully. Siasa cia Azimio la Umoja nacio ni gwete mwanki aya bainge bakiuria kari kuringira Raila Odinga kura ithurano ne bya mweri twetete mwatega twina CS Otto Peter Munya twina DCI Kinoti twina Margaret Kobia so tafadhali bokorie nini ketogo support Azimio kaire nontonio itegwaterete gendo tesasa ingira baba kura tokoringira Munya twaringira mama kura tokoringira Munya na tokoringira Meru County no tuirio tokona matunda Munya endelea kwithira are minister wa agriculture na endelea kurita ngoinge irara erwe ni kuringira thirikari yetu ya Azimio kura tukaringira thirikari yetu ya Azimio kura rojora ntumbori muteja rojora kirwa buri mboya tutu amboya nchoro iboro baraba kuromba kuri bogwe benjete ingana nenya baraba takarira ite inyabu bara nafasi ya kututethia ile njia ya sisi kuingia kwa serikali ni kupigia mheshimiwa Raila Odinga kura thirikari ile Raila ni toete minister wa agriculture yatoka ya mongela roe ya mongela cooperative na ya mongela productive economy kenda mbote ya Kenya na mbote tete bado tore Meru tibuloi lakini thirikari nerenge ko bibia to bieno kwe mto wetu awiete kwe wambe kio tokaria nara rutere rurungi nawe secondary de Lucentoncho na ejene iro ba musara kiri skuru ya kiborio na wandi na kiberisia kiuria ntwa endwega bange gutonyera na gutethera maskuru na bya korea kuntu kui kwarite na batena irio na nyachiari bakuthangika no ntu bwa kuretera na irio riu tona kindogo ira tukona itubwirio baretera na inkoria antu bara bena keo no ntu mwana ibeye batethie cukuru ichi njira ichi andoanda asiasa baba kureta mantu ya siasa irione birethira birombi kana kamutourite wengwa kinya bo ibeye na kintu kinini kira bakaumba no ntu bareta siasa antu betu bakwimpara ki reporter Weru TV kumagitimene na rigi sioneke bore mbeta mawera kerigia nyuma ya Rais Uhuru Kenyatta gutumiria kwina makoma uri ya mutu mwanka chiringi na rimwa Kenya ibetite na mbere kuyukia ontubu na jira mwanya bamwe munende bakyambararia itwari na bangi bakiwa ikubareta kwikenda baringira Azimio kura ri umaguri achokyo ya widire mwari wa thirikari na Esera Zoguna agitamukana akira biachara baranende batethira bakena makia mauri yakiwa bakukirwa matagari ya marito ya thirikari. Ladies and gentlemen, nyuma ya minista wa urimi thirikari nenene Peter Gatrau Munya kwineka magori ja mutu na chiringi jere mweri muthiru ontobo ne bwaretere gituma gikinene mitandaone na iringone biagi chiacha bainge batongeria bakimumeneria bokadha anakuja kutangaza ati amepunguza bei ya unga wa shilingi ngapi? Sasa hata nilikuwa hapo Mkubu. Sasa wamama wananiuliza hiyo mtu
ati amepunguza na shilingi 2, si apatiwe hiyo shilingi 2 aende anunue peremende ya kule? Because I mean honestly these are jokes. Nyumene amonabo motujo ne juene kirwe ne Rais Uhuru Muigai wa Kenyatta na gutumiria ati motujo ampempe jwa kilejere jo kenda gwa chiringi gana na regoro arachemanirie na NDB ya motujo kurikithia ontobo. Maize flour shall retail across the entire territory of the Republic of Kenya at the price of Kenya shillings 100, down from Kenya shillings 205 for a 2 kg packet until otherwise directed. Akiaria kirege karoke garune yawe muchina monene jwa Nairobi egoro Rais Uhuru Muigai wa Kenyatta na araringithaniria gwitia kwa magodi ja mutu na chiacha kithurano ne kinene akiuga amagita jonde tokithengera kithurano magodi ja mutu no mwanka ajaitie. Every election in our country has attracted an Unga crisis. And in fact, at times it seems to be engineered. A connection between Unga and its high price and elections. There is an obvious trend between the manner the price of Unga goes up and the tempo taken up during elections. Watu wasituletee Kiingereza kidogo kidogo ati sababu hii ati vita Ukraine ati sijui vita wapi. Tatizo sio vita ya Ukraine. Tatizo ni kwamba tuliwacha mpango ya Big Four ambayo ndio ilikuwa jibu ya kuzalisha chakula ya kutosha, ndio tuwe na chakula ya kutosha, tuondoe mambo ya njaa. Akionekana kuorotera munini wawe William Ruto Kiara, Uhuru na aroriria chiacha baraba kwenda ite gotiga koringa chiacha na magori ja mutu akenda kumenya ni mbiongwa bire Antonio. Munini wa Rais Daktari William Ruto nethirite akimeneria thirikari akiuga anirekeretie magori ja mutu jagaitia. Who is suffering from this mischief? If the politician gets his votes out of this mischief, if the miller makes their profit, what does the mwananchi, who is the most important player in all of this, get? Sio mchezo, kuna watu wanalala njaa, my friend. Tunaelewana? Kuna watu wanalala njaa. Lakini kuna viongozi wengine hawajawahi kulala njaa. Hata hii mjadala tuko naye ya bei ya unga, hawaelewi nini inaendelea. Mwaria wa thirikari Kano Saila Soguna akiaria muthenya jwa na arua kirindionga yawe kaunti ya Meru na tumite kanukia kire nenduka akiuga ati no mwanka bathingatire watho bwa Rais Uhuru Muigai wa Kenyatta bwa kuenika mutu gukinya chiringi 100. Tamko hilo lilitolewa na rais. Ni tamko inaangazia kila Mkenya popote alipo, awe ni duka ndogo awe duka kubwa. Kwa hivyo kila mmoja wa utaratibu ni kwamba lazima auze unga kwa shilingi 100. Kwa hivyo kama hawajauza basi wanakiuka sheria ya serikali. Athingati baruto ntere mwanya cha Kenya nabo oba kijokia ontobo na kobotonya chiacha ni bameneretie thirikari ya Uhuru bakiuga joni mubango jwa Rais Uhuru Muigai wa Kenyatta kuringira mutongeria wa ODM Raila Odinga ndebe. Nasikia leo majamaa wamesema ati wanashukisha bei ya unga ifike shilingi 100. Na jana niliwaambia waache kutuambia watashukisha unga baada ya siku 100 baada ya uchaguzi, washukishe sasa hivi. Naona wametii hawajatii. Sasa nataka tuambie Rais Uhuru Kenyatta ambaye ni chairman wa Azimio, wacha kudanganya watu na kushukisha bei ya unga peke yake. Shukisha hata bei ya mafuta. Washukishe bei ya unga kwa mwezi mmoja peke yake. Jameni, si hii ni ukora? Si ni ukora? Nkiripotera Nteto chia Weru TV, Deako Wadietoa, ni mwirigi wacharete. Na ningabana nende dirito tungathaira kariba wasengisho maita ya ilena Kenya bainge bamuye kumania na migambo ya kuga siasa ibati wekirwa
maurine kenda ne natin corona kenda monto ay kemeruke chedere nyachi kyumana maro ya ume Jackson Mandago nende gukurukira ungabana bo county una ugetewe atebera siasa ne ende na gocho agete kya senator deni county ya Uasin Gishu. Because I was not afraid. Occasionally, if I would get a mention in the media, they would say, and the following are the gubernatorial candidates for Uasin Gishu County, and they would list everybody, and then they say others. And in that list of others, probably I would always be the last, or even not get a mention. Nekire rugendo rwa gisiasa rwa Jackson Mandago, uchuwagitikia ugavana wa Uasin Gishu County. Mandago, uria ena miaka 48 ari gavana wa mbere guntuguku. Kudhurwa kwawe kwa mbere kuri mwaka wa 2013. Some of my competitors had already warmed up and shown interest. Of course, I was very keen in the development of this county. So I asked one of the then very potential candidates that time that now that you already seem to have a plan how to campaign, what you want to do. How about discussing with you and see how I can add value to your process and participate in this process. So we talked, but finally that candidate told me, you don't qualify. Inimbigi ya chukumire Mandago kwenda gutongoria antuma wa Uasin Gishu. 2013, there used to be a joke around this region between Nandi, it was the then Nandi district, and the then Elgeyo Marakwet district. That whenever you came from Elgeyo Marakwet, if you just wanted to know that you have crossed the boundary to Uasin Gishu, you just look at the state of the roads. It was the same thing for Nandi County, that they had better roads than Uasin Gishu. They had even better electricity connectivity than Uasin Gishu. From 2013, we embarked on a program of revamping our public service, strengthening our public service through recruitment and training, and also resourcing in terms of equipment to enable our public servants to work in many of the departments. That includes automating some of the services, and I think by 2017 we were among probably the few 10 counties would have probably done some kind of serious automation for some of the services and storage of documents and so forth. Deliberate decision that we are going to build ECD classrooms across all our primary schools. And I can tell you today, at least every primary school attached with an ECD as a permanent classroom that has been built by the county government of Uasin Gishu. Governor Uyu, uria ena degree ya biochemistry, athanite kwa miaka 10 riu. I'm very lucky to have served in public service people. And I want to say that to my employer, Teacher Service Commission, congratulations, because you gave me a very good experience and very good grounding in public service that then helped me to establish a very robust public service in this county. Na kiumagaruka gitini giki kuringana na watho wa katiba ariuga u. I leave office that county government of Uasin Gishu has a very robust, vibrant public service. That today I'm not worried, even as I leave office, that what is going to happen to this county. Tareki kenda mweri wa kanana, Governor Jackson Mandago akethirwa ndebeni agichua useneta wa Uasin Gishu na kiama kia UDA. Christine Wanjeru, Nteto ni chia Weru. Akari bawandi amakumoni ruaribe kitege karona atungire bawandi ubaraba kwende itbMCA narane ndi bayuketi akanya kaugo tareri mirandi mwanya manifesto chio nara ruaria runende bidirete kuyeria anto mwanya Iruaria rwa kuthima mibango ya arwereri giti kia MCA wadi ya Magumoni rura ruruthiritwe ntere cia Thaa na rwaitigwa na arwereri bathatu kuma kiri bathanthatu baraba kwenda giti ku. MCA wa tene Royford Muchiri, murereri ora ari mugaigi nthoni gikaroni kia MCA Alex Mugendi na Franklin Diongo iboba itigite rwaria ruru arawakira umwe wago akuri na kanya gakwerecha mibango yake kiri akariba wadi eno. Taino ni 1.5 1.6 ngaji kulando the bill ya kuongera mbasari yetu ikinya around 3 million nikenda tukaira in our 6 ones nikenda tupata ku empower our youth, our women,
lazima tuthie tugotwe na bill kuria county ya guseta signed mbia cia mamami nontu currently gutina mbia isetetwe cia kwa mamami na mababa na youth kana cha talent nigutuma mukona ni nambiririe wa first cup na nigutuma mukona ni nambiririe folimbo na nina timu ya Magumoni yonthe nikenda tumba gucheki talent. Roy Ford na theterete uruti wira bwake rira ari MC wa mbere wa wadi ino kiri thirikari cha makaunti. Kuna wachwa wa challenge yora naugani na shuire shilingi milioni 120 kula Nairobi thate Nairobi muntu kumubenia maendeleo mwemubaka kumubenia MC nwa thi Nairobi durulata turuko ya mudurere gekiama akarobe project kana Nairobi na mara members mabo challenge mali yaku makaramani kuthi magenga ni maisha nontu ulatonu na arutire Nairobi wacha kumathomithia anolemi mauntu maumonde ni maishi aringi kura na bobe wakanya kuboria bioria Bulankireni wewe nontu nurutite wira kwa ngirigacha miaka mingi muno kwina ka project yo ina kona huko enu anota kinya kola wetu monge kwina project yo ina kona huko enu either ya kuthomithia antu mauntu ma kubanda miti ya kuthomithia antu mauntu ma gutuga chamaki kaya kuthomithia mauntu ma ngoko nae junior na junior no I am highly productive nino I productive nuntu junior ataja kwetwa nuntu muntu senior kutegwa chaka kongira butimote okola ni munene wakwa kwina yuthi ma chaka ku kuthoma nina mona ya bora mute nina mona ya bora muto kongira butwa ngamone bora muto bandagwa ngamwira muto bandagwa na ne mathomithetie muno kurega kuja kwa baire barabatirite batare na rutha kwa menerua na thuraniri bakiatho giki aringi kura amona arwereri barabangi bagitiki walikuwa wamealikwa wote na nimekuwa hata nikiongea na wao, lakini kuna mmoja tu ambaye alikuwa amesema kuna engagement kwa siku ya leo ambaye ni Agnes. Tairia mego kwina untu toyo kwina debate either ya governor, either ya MP, either ya MCA, either ya women rep nimabote kwigumagiria nikenda mathikiriria na mamenya wananchi nimendatia. Nkiripotera Weru TV kuma wadi ya Magumoni gichigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geishma. Atungeria na wati mbarubanki ambaye azimio ntere cha sentiment yeru ribe kitege karona kulikethia baka wata azimio mbaru ntere obakiari batungeretu negetopo imanyara MC wa butuguchi ya Thaa yobundi na mutungeria wa azimio Meru Mugambi manyara ibagwete nende bakaringira azimio ndebe punene ntere yu utu tutikwenda gwita opposition tuli antu ba Meru tutikwenda gwita na opposition tulenda kwithwa tuwike thirikari wingi na tuigi no ga form thirikari ga formwa imweshimiwa Raila Odinga na Martha Karua tutikwenda umeki mistake tafadhali mwete bukira antu betu bonde nondo ke mamangu ngone yakaba urite azimio ina biama 26 ukethera urimo wakiama kiu 26 urimo shoro wetu na tukaringa kura na tukagwatanira ikyo kuona turi twinde matugwatanirite ni kenda turinga kura tukiuga baba na Martha kenda tariki kenda mweri wa 8 twe Meru dere ambira kabisa tuone Raila kweli kura ciao iture kuiwa kana tu gitobu imanyara tutongerie ndande bwana gitobu nya wenda twita kwa baba wenda twita kwa Martha batu twagwikia na mbasi tugakombora imakani orongo tukaringira baba kura mbwire babu bujeri tukwende tukona mbeche makani orongo kawo tukona mbeche makani orongo majani tukona kantu thirikari ya Simio ni ugite minista wangi kacha miaka 5 iwasiri Peter Munya miaka iri tuonete fainde ngo iragitirete atia atuiterete abara bange nontu nani bogura kawo ni bumenjerete kawo ari bakaya kuyukia thirikari no toka interview nabyo na onende no tukithatu gekera gatanta kinde tuchieto ni bwana ontu bokwithira watanirite na batu na kinya kibara bonde bomba kombethia ndeto chieto katho nanchune ende karigana kalono akati kalono kinyani andethirite nkira wa nderi mtoro mweta wa Ben Lenguli ikama antu yege michianto kunende kware amukuru na mwekuru wale akwele ano kinja baina ndeta baina mbipa wende botoka bwethia atokathukana abatekaniria bandika maratasi ya divorce enduke itarea kugana into bara mo kugana anonto bari na pathatu
mwekoro ka wangeta baile mukoro ka wari woni ngeta baile ko betara kinjaj mugambethania berende tutimenya witanana ni hata bukona baba murungu atudari makange kamwe tunenkere mwaka yumwe ime mwaka yumwe murungu ona ntikwenda antu baba thukana abane abadari mato ana tomatha kwana baba tano kutwika batitano otu owa ato tatindeka maisha turi amwe wacha mania ben lengoli akwiri bau gakwendera utukubwana nkatho na nchono ntuba kwithira watanirite na batu mwankira tukinya muthia ya Nteto cietu ngakwendera utukubwa munene to madithia au kare Maureen komena ningetwa PHINEAS IMAANA.